Mbahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Uyu munsi reka turebera hamwe urutonde rw'abakire bakize cyane kurusha abandi bose ku isi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Forbes Magazine ni ikinyamakuru gikomeye cyane gikora urutonde rw'abakire bakomeye cyane kurusha abandi bose ku isi. Buri mwaka, buri kwezi kwa gatandatu, iki kinyamakuru gisohora urutonde rw'abakire bakomeye cyane bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi bose ku isi. Reka uyu munsi tukugeze urutonde rwa Forbes Magazine rugaragaza abakire bakomeye cyane bafite amafaranga menshi cyane kurusha abandi bose ku isi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Nitwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukire TV, uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe ugakanda like. Mbahaye ikaze. Urutonde ruriho abakire benshi cyane bafite amafaranga menshi cyane ku isi nkuko tubikesha iki kinyamakuru Forbes Magazine. Ku mwanya wa 10 hari umukire witwa Steve Ballmer. Steve Ballmer ni umukire ukomeye cyane ku mwanya wa 10 mu maherwe bose batuye isi, kuko atunze miliyari 118 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo akaba akora mu kigo cya Microsoft, ikigo kizwiho gucuruza ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ku mwanya wa 9 hari umukire witwa Amancio Ortega. Uyu ni umukire ukomeye cyane ku mwanya wa 9 mu baherwe bakomeye cyane bafite amafaranga menshi cyane ku isi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Amancio Ortega na miliyari 124 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya yose ni amafaranga akesha kampani ye yitwa Index ndetse na kampani ye yitwa Zara. Izi ni kampani zikomeye cyane, ni brand zikomeye cyane mu gukora imyenda myiza kandi igezweho yo mu mafashion igezweho muri uyu mwaka wa 2025. Izi ni kampani zizwi cyane, ni brand zikorera mu gihugu cy'Ubutaliyani. Uyu mukire nyirize kampani Amancio Ortega niwe uza ku mwanya wa 9 mu bakire 10 bakomeye cyane bafite amafaranga menshi cyane ku isi mu mwaka wa 2025. Ku mwanya wa 8 hari umuherwe igikonyoze Sergey Brin. Ni umukire ukomeye cyane dore ko ariwe ugenzura ikigo Alphabet Inc, aricyo kinagenzura Google. Google nayo ibarizwamo za YouTube n'izindi kampani nyinshi zinyuranye. Sergey Brin na miliyoni z'amadolari ya Amerika 138 niwe mugabo uboneka ku rutonde rw'abaherwe 10, ndetse akaba ari we uza ku mwanya wa 8 mu baherwe 10 bakize kurusha abandi bose ku isi muri uyu mwaka wa 2025. Ku mwanya wa 7 haza umuherwe Larry Page. Larry Page niwe muherwe uza ku mwanya wa 7 mu baherwe 10 bakize bafite amafaranga menshi cyane ku isi muri uyu mwaka wa 2025. Larry Page nawe akaba akora mu kigo Alphabet Inc kigenzura Google. Akaba afite miliyari z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika 144. Uyu bamwita Larry Page. Uyu mugabo Larry Page ndetse n'uwo bita Sergey Brin, aba nibo bashinze ikigo cya Google kuri ubu ngubu kikaba kigenzura n'urubuga rwa YouTube. Aba bakaza ku mwanya ya 7 n'iya 8 mu baherwe 10 bafite amafaranga menshi cyane ku isi muri uyu mwaka wa 2025. Uwo bita Warren Buffett niwe muherwe uza ku mwanya wa 6 mu baherwe 10 bakiza bafite amafaranga menshi cyane ku isi mu mwaka wa 2025. Warren Buffett na miliyari z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika 154 niwe mugabo uza ku mwanya wa 6 mu baherwe 10 bafite amafaranga menshi cyane ku isi mu mwaka wa 2025. Warren Buffett amafaranga ye yose ayasarura muri kampani ye yashinze yitwa Berkshire Hathaway. Iyi ni kampani ikomeye cyane igenzura izindi kampani nyinshi zinyuranye, ndetse ikaba ishora amafaranga mu bintu bijyanye n'ishoramari n'amabanki ndetse n'ikoranabuhanga. Ikaba ariyo yamusize ku mwanya wa 6 mu baherwe 10 bakize cyane ku isi na miliyari 154 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa 5 haza igikonyozi Bernard Arnault. N'umuryango we bafite amafaranga menshi cyane agera kuri miliyari 178 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya ni amafaranga basarura mu kigo bise
LVMH. Iki ni ikigo kigenzura imyenda gifite brand zikomeye cyane nka za Balenciaga na za Louis Vuitton. Izi ni kampani zikora ibintu by'imyenda ndetse zikaba zikora n'ibintu bijyanye n'inzoga zihenze cyane, zifite brand ikomeye cyane. Ibi byose bikaba bigenzurwa n'uyu mugabo Bernard Arnault, akaba ari we muherwe uza ku mwanya wa gatanu mu baherwe bakize cyane ku isi mu mwaka wa 2025. Ku mwanya wa kane haza igikonyozi Larry Ellison. Larry Ellison na miliyari ze 192 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubu niwe uza ku mwanya wa kane mu baherwe 10 bakize kurusha abandi bose ku isi mu mwaka wa 2025. Mu kigo cye yise Oracle Corporation, ni ikigo gicuruza ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, kizwiho kugenzura ibintu bijyanye na database ndetse no gucunga ibigo by'ishoramari kuri internet. Akaba aricyo cyamukize ku mwanya wa kane mu baherwe 10 b'abaherwe bakize kurusha abandi bose ku isi mu mwaka wa 2025. Ku mwanya wa gatatu haza igikonyozi Jeff Bezos. Jeff Bezos binyuze muri kompanyi ye ikomeye cyane yise Amazon, izwiho gucururiza kuri internet ndetse n'indi kampani ye ijyanye no kuzamura ibyogajuru mu kirere yitwa Blue Origin. Izi ni zimwe muri kampani ebyiri z'ingenzi zamukize ku mwanya wa gatatu mu baherwe 10 bakize kurusha abandi bose ku isi mu mwaka wa 2025. Jeff Bezos na miliyari ze 215 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe uza ku mwanya wa gatatu mu baherwe 10 bakize cyane kurusha abandi mu mwaka wa 2025. Ku mwanya wa kabiri Mark Zuckerberg, ni ikigo cye yise Meta, kigenzura imbuga nka Facebook, Instagram, WhatsApp n'izindi zitandukanye. Mark Zuckerberg na miliyari ze 216 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mark Zuckerberg niwe muherwe uza ku mwanya wa kabiri maherwe bakomeye cyane bafite amafaranga menshi cyane mu mwaka wa 2025, niwe uyoboye abandi bose ku isi. Ku mwanya wa mbere uyu we arazwi ni igikonyozi Elon Musk, binyuze muri kampani ye Tesla na SpaceX. Tesla izwiho gukora imodoka z'amashanyarazi zigezweho, ndetse na SpaceX izamura ibyogajuru mu isanzure, ikora n'ubushakashatsi ku mubumbe wa Mars. Elon Musk uyu niwe muherwe ukomeye cyane ku isi, ari nawe wa mbere mu mwaka wa 2025 nk'uko tubikesha ikinyamakuru Forbes magazine, na miliyari ze z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika 342. Elon Musk niwe uza ku mwanya wa mbere. Njye nitwa Mr Sam. Ese icyagushimishije muri aba baherwe bose tumaze kubona? Urumva ko ibintu byose bakora ni ibintu bifite aho bihuriye n'ikoranabuhanga ndetse no gushinga kompanyi zabo. Bivuze ko kuba umuherwe binyuze muri kampani yawe ari byo bintu bishobora kuba byakugeza ku gasongero bijyanye n'ubutunzi. Ndabashimiye cyane. Njye nitwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe no kuri Mukre TV, uyu ni umwanya wawe gukora subscribe, ukaduha igitekerezo muri comment. Duhuriye muri video ziri imbere.